Shri Srimad Ачи Bhaktivedanta Swami Prabhupadaның Жан тану ғылымының екінші тарауының 3 бөлімін ағылшын тілінен қазақшалауым. 1 наурыз 2021 жыл. Туған атым Ержан Ильясұлы, руханиятым Раткеши Амадашы. Рухани ұстаз ауадай қажет. 1936 жылы ақпан айында Индияның Мумбай шаһарындағы Гаудия-мата діни қоғамының құрметті мүшелері, осы қоғамның жас мүшесі Shri Srimad Ачи Bhaktivedanta Swami Prabhupadaның өзінің рухани ұстазы Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвамидің құрметін арнап сөйлеген құдіретті де шешен сөздеріне қайран қалды. Алдарында сайрап тұрған жас шешен 30 жылдан соң әлемге әйгілі Кришнатану қозғалысының негізін қалаушы рухани ұстаз болады. Шрила Прабхупада рухани өмірде гурудың маңыздылығын есте қалардай айқын ашып көрсетеді. Sakshadharittvena samasta shastrar uktastata bhavyata eva sadhi kintu prabharya prayeva tasya vande guru shri charanarabindam. Құдайдың ең сенімді қызметкер болғандықтан рухани ұстазды Құдайдай құрметтеу шарт. Бүкіл веда шастралары мойындайтын бұл өсиетті шын берілген бакталар ұстанады. Сондықтан рухани ұстазымыздың лотосында табанына зор құрметпен иіле тағзым етейік. Джентльмендер, Гаудия-матаның Мумбайдағы бөлімінің мүшелерінің атынан осы Гаудия миссиясының негізін қалаушы және Шри Вишва Вайшнава Раджа Сабханың президент ачарясы, бүкіл әлем ұстазы Ачарья-деваның, яғни Мәңгү-вахи Тәңірі ұстазым Парамахамса Париврачакачаря Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharajaның лотосында табанын бірлесе құрметтеуге ілтипатпен жиналған бәріңізді қошеметпен қарсы алуыма мұрсат беріңіздер. Осыдан 62 жыл бұрын осы құтты күні Пуридағы Шри Кшетра Джаганатха Дхамада Бхактивинода Такураның шақыруымен Ачарья-дева дүниеге келді. Джентльмендер, бүгінгі кеште ұйымдастырылып отырған Ачарья-деваны қошеметтеу рәсімі бөлек секта емес. Өйткені Гуру-деваның немесе Ачарья-деваның негізгі ұстанымы барша үшін арналған. Мұны мен өз гуруымды сіздердің өзгелердің гуруларынан артық қояйын деп отырған жоқпын. Сіздерді, мені, бәрімізді үйрету мақсатымен шексіз көптеген бейнелерде келетін гуру тек біреу-ақ. Бәрі бірдей хаққа қызмет ететін хақ тұлғаның бақи мекені, әлемі туралы ілімді гуру немесе Ачарья-дева жеткізеді дейді мына шынайы шастралар. Махаджана Йенагата Сапанта Шайтана Чаритамрта Матхия 1786. Өткен Ачарья көрсеткен жолмен жүр деген өсиетті талай рет естіп жүрсек те, бұл шлоканың шын мәнін түсінуге онша ұмтылмаймыз. Егер бұл шлоканың түп төркінін егжей-тегжей зерттесек, Махаджананың тек біреу-ақ екенін және бақи әлемге апаратын төте жолдың да тек біреу-ақ екенін түсінеміз. Мұндағы Упанишатта Тадвижнанартхам сагурум евабхигачет самет панишватриям брамаништам. Бақи ғылымды үйрену үшін ұстаздан шәкіртке табыстау тізбегіндегі хаққа бекінген шын рухани ұстазға өтіну шарт делінген. Бұл өлең бақи білімді меңгеру үшін гуруға өтіну шарт дейтіндіктен, егер сан-саққа бөлінбейтін хақ бір бүтін деп ойласақ, онда екіге бөлінбейтін гуру да бір бүтін. Біз мойынсына қошемет көрсету үшін жиналып отырған Ачарья-дева хақиқатты әрқайсы әрқалай түсіндіретін әлдебір секта гуруларының бірі емес. Керісінше, бәріміздің гуруымыз Жагат гуру. Бір ғана айырмашылығы, біреулер оған шын жүректен мойынсынса, басқалары тікелей мойынсынудан қашқақтайды. Шримад Бхагаватамда 11.17-27. Ачарьямам вижаниян наваманьета кархичит намартя будхя суета сарва дева мая гуру. Ачарьяны, рухани ұстазды мені құрметтегенде қастерлеп, оған кәдімгі адамша қарамау, қызғанбау шарт. Себебі рухани ұстаз барша девалардың өкілі дейді баталы Тәңір. Яғни, Ачарьяны Құдайдың өзіне балайды. Бұл дүниеви әлем ісіне еш қатысы жоқ рухани ұстазымыз өткінші қажетімізге килігу үшін
kelip düşpeydi. Kersinçe, bul fani ilimge akılımın beş tisnü sezim işillerinin kömögümen lazzat alamın degen dememen kelgen azgan tevelcanlarda azat etü üçün kelip düşödü. Ol bizge vedalardın nurun aşı üçün jane bizdi bir jola azat etü üçün kelip düşödü. Ömürde şarlav sayahatımızda osu azat etilüde erset sayın avaday ansavmış şart. Tengri Krishna osu galamdı jaratuşu Brahma Deva'ga Bahi Veda bilimin birinci bayandadı. Brahma Deva'dan Naradaga, Narada'dan Vyasadeva'ga, Vyasadeva'dan Madhva'ga sürgün bol Bahi bilim ustazdan şakirtke tabıstav tizbek arkalı Shri Ishvara Puri'din şakirti Ermurageri rölmeylagan Tengri Gauranga'ga Shri Krishna Shaitanaga tabıstavdı. Kazirge Ashira Devamız, Tengri Shaitananing osu Bahi dasturun tolayım vağızdagan birinci okulu. Shri Rupa Goswami'dan bastalgan şakirtke tabıstav tizbeginin 10. okulu. Gurudevamızdan alatın bilimimizden Xudaydın özü veretin biliminin және Brahma Deva'dan bastalatan açaralardan şakirtke tabıstav tizbegi arkalı veriletin biliminin ayırması yok. Shri Vyasabuja Tithi retinde osu kutlu kundu süsüne ardaktayımız. Sebebi bizden açaramiz Vedalar, Puranalar, Bhagavad Gita, Mahabharata, Srimad Bhagavatam sında şastralarda Tengri kurastırışı Vyasadeva'nın közetirugu okulu. Tengri de bizga Shabda Brahmaga kemşinde sezmişlerini kömögümen tersizlik berişi mayavadilar. Şın ruhani ustad bolalmaydı. Sebebi şın açaryanın jetekçiligimen önögölü talim terbiye ilimin öğrenbegen tersizlik berişi mayavadilar. Vyasadeva'nın iliminin davsız avutqıydı. Veda şastralarının bas bedeli Srila Vyasadeva'ga üç kaynası sorpası qosulmaytın munday түсінік berişler fani bilimge kanşalıklı tereň iýlense de Guru nimesi açarı bololmaydı. Padma Purana'da aytılganday Sampradaya vihinaye mantraste nishpalamata. Ustazdan şakirtke tabıstav tizbegindeki şın ruhani ustazdan şakirtlikke bağıştalmayınca mantra esersiz. Kersinçe şakirtke tabıstav tizbegindeki şın ustazdı tыңdaw arkalı Bahi bilim algan және şın aşariyany şın jürekten kasterleytin şakirtke Veda biliminin sırrı aşıladı. Kersinçe öz tecrübelerini süýenüşi, oýşa joruşy empiriklerge bul bilimniň sırrı eşgaçan aşylmaydy. Shvetashvatara Upanishadda aytylganday, Yasadeve parabhakti redhadeve tathagura tasyaite kathita hyarta prakashanti mahatmana. Tek Hudaýmen ruhani ustazga, kämil senetin olajandarga gana Veda biliminiň sırrı tügel aşylady. Gentlemenler, bilimimizin taýazlygy, sezimlerimizin kemelemesdigi және mümkinçiligimizin şekdewligi sonşa biz Shri Vyasadeva'nın nimesi onun şınayi ökülünün lotosunda tamana berilmeyişi hak tanı ilimin eşkisini almayımız. Tikeley tüsünüğümüzün kömögümen algan bilimimizben erset sayın aldanamız. Bul önemi aldap aljastyratyn, kubulmalı, çalçılt etetin akılımızdan tuvatın oýşa joruğumuz gana. Şekdewli burmalawly bakylaw men eksperiment tejribemizden kömögümen Bahi ilimin eşkisini almayımız. Birak sol alemden olsa Shri Gurudeva'nın nemesi Shri Vyasadeva'nın kirşiksiz pagordası arkalı tabıstalatın Bahi'de bizde kulak koya muhiyat tыңdao mümkündigine berimiz iyemiz. Gentlemenler, sonduktan aramızdaki kelişköçlükten arılı üçün bugün Shri Vyasadeva'nın ökülünün tabanına berileyik. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya Upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Hakikatda tanışın dana erişin ruhani ustazga ötün. Aldımen oğan berildi, moyunsuna sırak koyu, hizmet etip arkalı түсünüp etiriz. Hakikatka közü jetkendikten, işki jan dünyasını tanıtın mınday dana ruhani ustaz sagan bilim berip közüňde aşady. Bahi bilim alı üçün şın aşarega şabattana sırak koyu және hizmet eti ruhumen toluk berilmüş şart. Bahi bilimde meňgerüdin jalgız kuraly aşaranyň ýetekçiligimen hak şyn hizmet eti. Aşaradewanyň tabanına moýunsyna hizmet eti oturup, hurmet gözetü üçün bugünkü jynalywymyz asa meýerimde Aşaradeva'nın eş kaysımızda alalap bölmey, bärimizge birde Bahi bilimde meňgeru kabiliýetini daratygyna mümkünlik beredi. Gentlemenler,
Bärimizde ötken India örkünetimiz bilen maqtansak da, şınında sol örkünettiň şın tabigatyny bilmeýmiz. Käzirgi fäni örkünet mıňdagan ýerse bozup ketgendikden ötken fäni örkünetimiz bilen maqtanylmaýmyz. Käzirgi karaňgy Kali-yuga zamanynda ömür sürüdemiz. Bul ne kılgan karangylyk? Karangylyk bizden fäni bilimimizin arta kalуundan tuğup oturgan jok. Sebebi burungaga garaganda käzirgi bilimimiz köprek. Öz bilimimiz az bolsa körüşlerimizin bilimi mol. Sonduktan käzirgi zamanyň karangylygy fäni örkünettiň arta kaluundan emes, kerisinçe adamy ömürdiň eň başly kajetdiligi men adamy örkünettiň eň jogargy satysyny mejeleytin ruhani örkündegimizden kiltin jogaltymyzyň saldarынан dep gortumyz şart. Uşaklardan bombalardan akırıp tastap örkündege жатпайды. Ötkeni bul tawlardyň bastaryna çygyp alyp, jawlaryň üstünden dew tastardy jawdyratyn jabaýlaryň kylyktaryna teň. Bugünkü pulemetler men uly gazlardyň kömegimen körşülerimizde öldürүү önerini jetildirүү, bayrgy sadaktary men jebeleriniň kömegimen öldürүү önerini maktan tutatyn jabaýlardan eş artyk emes. Şamadan özümşil sezimini örgütüde hayvanşa oylaudan özge eşdeňini delildemeýdi. Munyň bäriniň bildim özgeşe şinaýy adamy örkünetge Katha-upanishad beýik talap goýady. Utishta jagrata prapya varan nibodata kshurasya dhara nishita durataya durgam pathasta kabayo vadanti. Oyanda kadrosa adamy ömür tänni elengen artykçylygyny tüsünüge tyrsa gör. Eski jantnyny tanyw jolu öte kyn. Ustaranyň ýüzünde ýötkür. Ulama ýogilaryň pikiri osynday. Oslay baskalary äli de taryhy mutu kursagynda jirgende, eski jantnylerini tanywga jol açatyn özge örkünetlerini örbitgen India danışmandary bärimizdiň fäni denelerimiz kerisinçe ruhani mäňgi joýulmaýan halkyň hyzmetçileri ekenimizi açgan. Degenmen eski jantnylemizge gaýşy geleti bolsa käzirgi fäni terşiligimizge özümizde bütündey balawda taňdagandykdan arusyrkaw kawap keter takymetlerinin göz açtırmaydın tuğumen ölümün kategorizasyona say hasretlerimiz üst-üstüne köbeýe düştü. Fäni materiýamen ruh bir-birinden müldem bölek elementler bolgandykdan bu azaplarda eş kanday fäni bagyt azaytalmaýdy. Bul suda mekendewçilerde qurgakka çygaryp qurlukdagy bagytyň bärimen kamdamasy etүүge oksaýdy. Jat ortadan tabiiy ortasyna qaytarylmaýynça suda mekendewçiler ölüm azabынан arylmaýdy. Ruh ben fäni materiýa bir-birine müldem garamagaýyş nerseler. Bärimizde ruhani jandarmyz, dünýäwi nerselermen kança aýnalsak da boýumyzga tuwap etken bagtymyzga kenele almaýmyz. Tek ruhani tirşiligimizdägi ruh tabiiy küýümizde kalbyna keltirjek gana kemel bagtga kenelemiz. Ejelge India örkünetimizdin, Gitanyň, Puranalardyň, Vedalardyň jana Täňir çeýtanadan bastaratyn ustazdan şagirtge tabystar tüzbegindägi barşa şyn açarýalaryň, solarman gossa käzirgi açarýabymyzdyň bizge jetkizgen erekşe ilimi olsa. Gentlemenler, 15 pada Paramahamsa Parivrajacharya Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharajanyň meýer şabagatyny jawdyra tüsündirgen askak ilimlerini onşa tüsüne almasakda, açarýabymyzdyň kiyeli awzundan çykkan Täňri iliminiň hasret şegip жатқан adamzatyň janyna şifa bolup kuyulatyna gözümizden anyk jetetini moýundawymyz şart. Bärimiz açarýabyny tözümdilikden tiňdawga tiýispiz. Eger bahydybızda orunsyz garşylaşpaýyn o tiňdasak, onuň bizge meýer şabagatyny üýüpdeger hak. Açarýabynyň missiýasy bizde äwelgi üýümizge Hudaýga gaýtaryp bolgandykdan hak ben barşa jandarga hyzmet etkimiz gelmeýän bugünkü sebepsiz erkimizden azat etken üçin açarýabyny şynamlykdan tiňdap, ösiýetlerini senimimizdiň mölşerine garaýyşlanyp, lotosunda tabanyna iýle tagzym etүүge tiýis ekenimizde gaýtalawama ursat berүүлeriňizde ötünemin. Tipti deni joýulgandan keýinde atma nemese jan joýulmaýdy. Eş özgörmeýdi. Jaňada jas kalpynda mäňgi tirşilik ete beredi. Otda örtenmeýdi, suda erimeýdi, awada qurgamaýdy, kepmeýdi, semserden ölmeýdi dep öýretýän Bhagavad Gitanyň 2-nji tarawyndagy ilimin Srimad Bhagavatamda gupdaýdy. 10.84-13.
Yasatma buddhi kunapetri dhatuke svadhi kalatra dishubhama ijadi. Yatirta buddhi salilena karhichi janeshva bhijneshu sa eva gokaraha. Özün şırıştan ötten jana avadan turатын denege balaytın. Әйлімен бала-шағаларына өз меншігінде деп байланатын. Туған жеріне табынатын. Тауып ететін киелі жерлерге шын білімдар бақталардың өсиетін тыңдау үшін емес, әншейін шомылу үшін барушылар сиырдан я есектен еш артық емес. Өкінішке орай шынайы шат-шадыман күйіміздегі ішкі жан дүниемізді фәни торға балауымыздың салдарынан бүгінде бәрімізді ақымақтарға айналдық. Бүкіл энергиямызды фәни торды мәнсіз асырауға жұмсайтын бәріміз сол торға қамалған жанды мүлдем ескермейміз. Құсты құрту үшін арналған тордың тұрмысын жақсарту, құстың міндеті емес екенін тереңірек ойланайық. Күллі іс қарекеттерімізді осы тордың тұрмысын жақсарту үшін бағыттаған біздер, енді өнер мен әдебиет арқылы ақылымызды азықтандыруға барынша тырысқанымызбен, ақылымыздың да нәзігірек фәни материя екенін білмейміз. Бхагавад-гитада осылай дейді, 7.4. Bhumiraphanalovayo kammana buddhirevacha ahankara iti yamme bhinna prakritirashtatha. Toprak, su, ot, ava, efir, ақыл, зерде және жалғанмен осы 8 элемент менен бөлініп шыққан фәни энергияларымды құрайды. Дені мен ақылдан бөлек жанымызды тамақтандыруға еш тырыспайтындықтан бәрімізді өз жанымызды өзіміз өлтірудеміз. Ачарадеваның миссиясы бізді мұндай жансақ ісімізді тоқтатуға шақыру, сақтандыру болғандықтан, бізге сыйлаған кіршіксіз мейір шапағаты мен жанашырлығы үшін лотосымды табанына мойынсына тағзым етейік. Джентльмендер, менің Гурудевам бүгінгі өркениетті тежемекші деп еш ойлап қалмаңыздар. Мұндай мүмкін емес ағыммен күресудің орнына Гурудевамыздан пайдасызды барынша пайдалана білу өнерін үйреніп, шынайы сананың мейлінше дамуына мүмкіндік туғызатын осы адами өмірдің маңыздылығын түсінуге тырысайық. Сирек кездесетін осы адами өмірімізді барынша пайдалану мүмкіндігіне немқұрайлы қарамайық. Шримад Бхагаватамда айтылғандай, Labha sudur labham idam bahu sambhavante manushamartha damanityam api hadira turnam yatetana patetanu mritu yavan nikşreyasaya vişaya kalu sarvatasyat 11.9-29. Көптеген туылар мен өлімдерден өткеннен кейін еленетін бұл адами тіршіліктәні өткінші болса да, ең жоғарғы игілікке кенелу мүмкіндігін беретіндіктен, сабырлы да зерделі интеллектуал қайта өлерден алдын өмірдің осы жоғарғы игілігіне кенелу қамына дереу кірісіп, тіршіліктің ең жиіркенішті түрлерінің де қолдары жететін сезім ләззатынан қашқақтауға тиіс. Осы адами өмірімізді тек ішіп жеу, ұйықтау, қорғану, жыныс қатынасына түсу тәрізді фәни ләззаттардың соңына түсу үшін текке кетірмейік. Ачарадеваның миссиясы Шри Рупа Госвамидің сөздерімен ұштасып жатыр. Бхакти Расамрта Синду 1.255-256. Anasakta savishayan yatharthamupayunjata nirvanda Krishna sambandhe yuktam vairagyamuchyate prapanchikataya buddhya hari sambandhi vastuna mumukshubhi parityago vairagyam phalgu khatyate. Krishna tanrı tersine sayı ömür sürетін bakta dünyeni толық terk etеді. Сезім ләззатына байланбай тек тәнін асырау үшін қажет нәрсені ғана алу қажет. Керісінше Кришнаға қызмет етуге қолдануға болатын нәрселерді фәни деп сылтаурата terk ететін, азат етілгісі келетіндер дүниені толық terk етпейді. Бұл шлокалардың мәнін жануарша емес, тек өміріміздің рационалды жағын толық тамызсақ қана ұғынамыз. Ачарадеваның табанына тағзым ете тұрып, осы бақи білім көзінен кім екенімізді, бұл жаһанның не екенін, Құдайдың кім екенін және Құдаймен қандай қарым-қатынаста екенімізді түсінуге тырысайық. Тірі әлемнен келіп түскен тәңір шайтан әлемі тірі жандарға арналған. Тірі әлемнен келіп түскен тірі жандарға арналған. Мартелока деген бәрі өлетін, бұл өлі әлемді жетілдіру үшін күреспеген тәңір шайтан, бәрі мәңгі және бәрі хаққа қызмет ететін,
Baki Jahan jayında aytı üçün 450 yıl burun yer betine kelip düştü. Ökünüşke oray keyingi kezde keybir arsızlar Tangri Şeytanyanın en askak filosofiyasını en tömönгі kultke jatadı dep ters түсінік berude. Asam yerinde açar edebamiz bizde osa sındık kuldilaldan kutkarganlıktan Lotus sındı tabanını moyunsuna taqzim etüğümüzde bugün kuana məlimdeyimiz. Gentlemenler, Kudaydın tılgasız, sezimsiz, beynesiz, hareketsiz, bassız, ayaksız, lezzatsiz dep kemsitip kelimejdew bugünkü medeniyette ya medeniyetsiz koğamның derdine aynaldı. Ruhani elemdeki tiyiste jetekçilik ben içki jan dünyege üngülüden kurgalgan bugünkü adam galimlarga da bul mayday jagadı. Осы ойша жоруş empiriklerдің oyunşa lezzatka böletinin bärin tek adamzat koğamı nemese elde bir tap gana belep töstüp monopoliyalauga tilsekendi. Kersinç tulgasız Kuday tek solardың oylarına kelgenin orundauga tilseken. Paramahamsa Parivrajaka Acharya Shri Shrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharajanın mehr şafagatning arkasında осы joyqın avrudan ayıqqanımızga kuvanıştımız. Gözümüzde aşıkşı мәңгі әкеміз, мәңгі тәлімгерimiz, мәңгі жетекшimiz bolganlıktan осы құтты туған күнде Lotus sındı tabanını moyunsuna taqzim eteyik. Gentlemenler, baki bilimden savatsız ballar siyahtı nadan bolsaq da empirikalik oyşa jorudun tas karanғы tünegin seyildi üçün Shri Shrimad Gurudevamiz жүрегімізде şağın şırak vatın tutatdı. Endi bizning qawpsizligimiz soncha empirikalik oyşa joru mekteplerinin filosofiyalik argumentlerinin eş qaysida bizde Shri Shrimadning Lotus sındı tabanını мәңгі vaki təvəllü köyümüzden eş taydıralmaydı. Biz Mayabada mektebinin en bulama qalımdарын aytışqa şaqıruğa және Kudaydın tılğası men Kudaydın Galokodağı baqı oyun soğuqtarının Vedalardan asaq danalığın quraytının dəlildöge dayınbız. Chandaka Upanishad 8.13.1 osunu ayqın ayqaqtaydı. Shemash Shavalayam Prapade Shemash Shavalam Prapade Şavala Şyamam Prapade. Krishna'nın mehr şabagatını aluu üçün Krishna'nın energiyasına Radhaga verilemini. Kersinçe Krishna'nın energiyasının mehr şabagatını aluu üçün Krishna'ga verilemini. Rigveda 1.22-20'da oslay deydi. Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Suraya Divi Va Chakshura Tatam Vishnu Ryat Paramam Padam. Tangri Vishnu'nun Lotus sındı tabanı barsa devaların jogargı maqsadı. Tangri'nin Lotus sındı tabanı aspandağı kündöy nur söwleli. Vedalarning negizgi bilimi bolup sanalatın Gita'da egji-tegji түсіндірілген осы qarapayım haqiqatda tippi empirikalik oyşa joru mekteplerinin en körnekli galimlari da түсінбейді. Oylarına kirip de çıkpaydı. Shri Vyasa Pujanın sırrı osunda halktың baqi oyun soğuklarına meditatsiyaga şonganımızda Kudaydın мәңгі hizmetkerleri ekenimizde sezinip, kevdemizde maqtanış yerinip, kuvana, şattana bileymiz. Sarkılmaz mehr şafagatını jağdırıp, boyumuzda osunday мәңгі baqi tirşilik ededin Krishnatаны qozgalsın, oyatkan Tangri Ustazı madaqtalsın. Lotusunda tabanına moyunsuna taqzim eteyik. Gentlemenler, eger Gurudevamiz osu dörökü dünyavi adası qıldığından azat etü üçün aldığımızga kelmegende, biz dermensiz, qamao tünögünde мәңгі baqi qalar edik. Eger Gurudevamiz aldığımızga kelmegende, biz Tangri Chaitanya'nın asqaq iliminin мәңгі baqi haqiqatını түсüne almas edik. Eger Gurudevamiz aldığımızga kelmegende, biz Brahma Samhita'nın birinci şlokasının ma'nini түсüne almas edik. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Govinda degen namasымен мәлім Krishna Kudaydың tüp tılgası, мәңгі tіршілік etуші және білім мен шаттыққа толы денеге ие. Barşanın bastau bulağı, bastausuz, бүкіл себептің түпкі себепкері. Milyondаған rет тұрсамда Gurudevama tikeli hizmet etüğüme eş ümitim bolmasa da, Kadir belşimden batkan olsa adası batpağının meni surup şağıratına kәлім senemin. Sonduktan ötkünde istegen kateliklerimnin zardaptарын özüme tartkızıp, bırak bar bolğanı kudret şeksiz, hak Kudaydın titte gana hizmetker ekenimde Tangri Ustazımdan aynımaz, mehr şabagat arqılı oqqanımda umuttura görmedep Tangri Ustazımның Lotusunda tabanına moyunsuna taqzim etip,
Şamam kelgençe jan tanım men jalbarnamın.